laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Tafsiru men en ko surode suratul muzammil aya sappo e jeeɗiɗi ha kangol suuri ɗon woni ko fuɗɗoto ɗen hande ko sengo ɗerol temeɗɗe joyi capanɗe jeeɗiɗi e nayi 574. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويدن دارنا إنا أرسلنا من الله من نولي إليكم يمود الرسول نلا شاهدا سيدي عليكم يمو كما أرسلنا ونمن نلرن إلى فرعون فادي فرعون رسولا نلا أن موسى فعصى فرعون يدي الرسول نلا موسى فأخذناه من ننجر مؤخذا ننجل وبيلا تيدنجل ستنجل الذي فكيف كهن تتقون هلرتون الله ويرتون هدون هلي الله ستوي إن كفرتم أن يدي يوما يلاند يجعل ودين الولدان سكاɓe boboɓe shiban furɗuɓe wisi goɗɗo jibinama yende dargal lette jango fewtinama mo o furɗay holli tampere kadi no adda puri kulol foppo no adda puri nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe landinomo ko honɗum waɗi a furɗi o wi ko suraji fi qiyama ɗin fi dargal ɗin ko ɗin furɗinimo ono takwiri en o linti sifa ɗin o wi ko ɗin hulɓinimo yani ko ɗin waɗi ha o furɗi holli halay kulol en tampere en fo hino adda puri o wi assama'u kammugu mufatirun ko sekotongu bihi nden nyende en jangino iza sama'un fatarat kammugu mufatirun ko sekotongu bihi e ngal nyallal iza sama'un shaqqat iza sama'un fatarat assama'u mufatirun bihi ɗum ɗo fo ko hunde wotere kana latiki wa'aduhu fodore Allah nde maf'ulan ko golletede si Allah fodi hunde dargal daroto ɗum mabinamo ko hatman kadi maqdiyan koko fellita koko nyawa kadi ko ma waɗa inna hadhihi no ko janta ɗo ko no ngol suratuwol no ɗe ayeje tazkiratun ko andintinay ɗum tum faman sha'a on mo wela on mo no yiɗi ittakhadha yo jogito ila rabbihi faade ka jeeɗo bo sabiran laawol mono yiɗi kadi waccuɗo mono yiɗi sino faala yo jogito ɗon waɗa laawol tigi tigi on mo yiɗa kadi waccuɗo ɗum ɗum dari ɗon ɗo yen artude ka premier sura ka fuɗɗode surat e ɗum ɗo ko kañum yaadi Allah wi inna rabbaka no jeyɗo ma on ya'lamu himo andi annaka no an yo nulaɗo taqumu hiɗa immade jemma naafa a wi'a no ɓumin layla illa qalilan Allah wi miɗo andi hiɗa naafude himo andi hiɗa naafude kono adna yona min thulusayil layli tataɓe ɗiɗi jemman ko ɗum ɗo holli ko leereji jeetati haalano annaka taqumu adna ko hewta min thulusayil layli sa ndaari e fuɗɗode nden ko ɓumin layla illa qalilan naafu jemman fuu si wona seeɗa Allah non wiɗo jeeɗo ma on no andi hiɗa naafude kono yona tataɓe ɗiɗi jemma on ko leere jeetati tataɓal jemma ko leere nayi andi neɗɗo fo no hani feccude jemma on pecce nayi ma pecce ɗiɗi si tawi ala ɓeyngu ɗum haray ko pecce ɗiɗi waɗata feccere go ko anje feccere go ko Allahu subhanahu wa ta'ala sa mari ɓeyngu ma ya mari moodi haray jemma on ko pecce tati waɗɗa feccere go ko anje feccere go ko moodima ma ko ɓeyngu ma nde feccere ko Allahu subhanahu wa ta'ala jonnon ɗo ko fi naafugol ko ɗum ɗo adi waɓutuji ɗin joyi Allah wi miɗo andi komi wino ma ɓumin layla illa qalilan ya naafu leere jerati kon ko ɗum woni a timminali adana min thulusayil layli
ko wonɗa e nafude kon yona e tataɓe ɗiɗi jemma yani leere jeetati en jengono ton qumi layla illa qalilan o wi nisfahu Allah wi miɗo andi kadi taɓumo adna kono ko min nisfihi yani wa nisfahu ala e yonude leere jeego kadi ala yonde leere jeego wa thulusahu hiɗa nafude kono ala timminde leere 4 ko ɗo hollito qumil layla illa qalilan nisfahu awin qus minhu qalilan leere jeego leere 4 ko ɗum Allah jaabi ɗo nulaaɗo hiɗa nafude kono yona leere jerati komi wino ma kon ala yonude leere jeego komi wino ma kon ala yonude leere 4 ko leere 4 ɓuri fanɗude ko leere jerati ɓuri ɗuɗude mo faala himo yiltindira walla leere jeetati hande jango leere jeego waɗɗi jango leere 4 kono nayo naafu ko hewta leere 4 nayo ɓurtin kadi e leere jeetati on Allah non wi a timminali wa ta'ifatun min allazina ma'aka ɓe wonduɗa ɓen foppu kadi timminali ashabu ma en foppu ɓe timminali an du hoorejo nga timminali yon non wallahu Allah yuqaddiru woni ko hoddirta woni ko yiltindirta allayla jemma on wanna haara e ñalorma on ko Allah andi yiltodiral ɗum alima Allah no andi allan tohsu ko gerno ɗon wo on wawata nafude jemma on fo ko gerno ɗon fo on wawata andude no jemma on yarata sina marɗo montor e nde ñawore ɗo faydi ko giri wo ko giri o wawata andude awata walade ha immoɗa jemma wana montor wodi wana signalonga fusi wodi anda tataɓal feƴƴima tataɓe ɗiɗi feƴƴima ko jelu feƴƴi ko jelu heddi ko montorji ɗin tum ɓay ari Allah hoynani en joni ɗum no firta Allah to suwo o gandata no jemma o yarata fataba aleykum Allah jaɓani on trouvé waɗunoɓe no mari baraji ɓe waɗano kadi mara lette joni noon ko waɗa ton faqra o jenge ma tayassara kala ko newi min alqur'ani immorde ka qur'an alima Allah no andi an sayakunu armalato minkum e moɗon marda ko nawnuɓe Allah wi jangu ko newi kon ka qur'an faqra'u jenge ma tayassara ko newi kon min alqur'an si jama on fo tumbolire a jonnama julnugol ma jonnama wajagol ma jonnama haala Allah wi wowlu ko newi kon sa yi hayso ko julde nden ɓurde hittude e dewe ɗen fo mo naati ka dina Allah wi ya hawri alima Allah ano andigo e ansa yakunu kala ka tumbolirɗon ko arma laatoto min kun e mum marda nawnuɓe sa feƴƴinama yeeso ɗum ko ya hawri foti ko haala foti ko waaju foti ko juulugol Allah wi hawri wa akharuna woɓɓe goo na nawnuɓe ko yadribuna ko jindoɓe fil ardi ka leydi yabtahuna hiɓe laɓɓita min fadlillahi ɓural Allah woɓɓe no ton koyer ko jindi wo ñaami ɓeeɗo kadi no jindi ha no ronki sa feƴƴinama yeeso ko ya hawri wa akharuna woɓɓe goo no ton yuqatiluna fi sabilillah ko janginoɓe ko wajotoɓe ko haɓoɓe jihadi ko tinniɓe ɗo no lawol Allah yara yeeso ɓeeɗo kadi harayno ton hiɓe hawji ko ya hawri Allah wi so ɗum ɗo fo tumboliri mawɓe no woodi fayɓe no woodi tigi tigi on o wi faqra o haray de son heedinama yeeso jange mata yassara ko newi kon min no immorde ka qur'an hawrina hande kadi noon si tawi wi'ama joni ko qiyamul leyl si tawi jama fo haldi fotti hande koyen juutin ɗen wawi juutinde kono imamu kanko nayo jangu tun ase o darta e qur'an woni o heedinama yeeso ko yo hawri na yo ɗuɗɗin ha jama fo sonjo na ɗum a waɗa ha Allah yedde hara tigi tigi on anda wa aqimu salata ñinne julde wa atu zakata itton zakka joni noon o ɓay on gaynata qumil layla illa qalilan on gaynali nisfahu on gaynali sulusahu Allah wi joni gasi wa aqimu salata waɗe wagutuji ɗin 5 wa atu zakata itton zakka jawle mon ɗen
laɓɓinon hoore mon laɓɓinon ko marɗon ko khudh min amwalin sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa aqridullaha gollidon e yimɓe ɓen sabu Allah ñewlon Allah ñamande moƴƴere ñewlon yimɓe ɓen sabu Allah ñamande moƴƴere nde ala riba e hoore mum ko nde neeɓi o koko jonnuɗama ko ngo jonitete ma gollidon e yimɓe ɓen sabu Allah gollidal moƴƴal qardan gollidal hasanan moƴƴal wama tuqaddimu kala ko ardinan ɗon li anfusikum wonkiji moɗon ɗi kala ko golluɗon naɓirɗon yeeso min khairin siko moƴƴere tajiduhu on tawyede indallahi ka Allah huwa hara ko nden ɗon moƴƴere khairan ɓuri moƴƴude o a'azama ɓuri mawnude ajiran joddi wastaghfirullaha tore Allah yafaye hen ndi wal tansur nafsu ma qaddamat li khadim mo ɓe ndaaru kon woni gollude ko yoɓe janngo ɗo Allah wiyama to gaddimu li anfusikum min khairin kala ko ardinan ɗon hoore mon ko moƴƴi tajidu on tawayeɗum indallahi ka Allah huwa khairan hino ɓuri moƴƴude kon accano kon ardinano kon wa a'azama ɓuri mawnude ajiran joddi ɗamiji tigi a tawi ala e golluda e fus Allah wi wastaghfirullah golle haray juulu janngu insino ko etagol naɓira ton goɗɗum ɓuri e moƴƴande neɗɗanke edi jooɗagol tun ɗo kadi neɗɗo on be lando hoore mum question est ce que no mi juulirtani ko ni juulirte no mi jangirtani ko ni jangirte no mi hoorirtani ko ni hoorirte est ce que no mi wondiri e ɓeygorande ni ko ni wondirte est ce que no mi liɓirta dépense ni ko ni liɓirte est ce que no mi wondiri e ɓe golloɓe am ɓen ko ni gollirte sa andi ala Allah wi wastaghfirullah toro Allah yafaye toroɗaɓe wonduɗaɓe yafaye hande kadi kontina golle moƴƴe ɓay Allah wi in ahsantum ahsantum li anfusikum sa moƴƴini ko hoorema moƴƴinanɗa ta bonni kadi ɗum ko hoorema faman yamal misqala dharratin siko hayran ayyana e hoorema inna allaha tabitina Allah ghafurun ko haforowo rahimun yurmeteɗo yo Allah yafano en o yurmina en a filitoɗen kadi suratu on bismillahi rahmani rahim ya ayyuhal muzammil ko an yo mojiɗo ɓumin layla illa qalilan immo jemma nafa si wona seeɗa yani nafulere jeetati nisfahu ma ɗum waɗa lere jeego feccere jemma o awin usma usta minhu e feccere nden qalilan lere ɗiɗi hedduna nayi aw zida alayhi ma ɓeyda e lere nayi on kadi ko uytuɗa kon waɗa jeetati e jeego e nayi wonde waɗa tun jeetati e jeego warattilil qur'an janga al qur'ana on tartilen jangugol moƴƴol wata hawju wata heño ata mere no ɗengal ma ngal puyɗugol tun inna sanulgi alayka ma min werlo e ma ɗowlan sagilan konngol tiddugol e bangeji ɗin fof inna nashi'atal layli anduno immagol jemma nafa jokkindira hiya ashaddu ɗum welaafi ɗum no tiiɗi wato an jokkindirgol wa aqwam ko ɗum warata ñiiɓinde qiilan konngol inna laka no wodanma finna haare ñalorma o sabahan tawilan jinduruji ɗuɗuɗi waskur isma rabbika janto inde jeeɗuma wata battal taƴindira golle maɗen ilayhi faade jangugol e juulugol e yahugol waaju tabtilan taƴindirgol moƴƴol rabbul mashriq jeeɗo funnange wal maghrib e hirnange la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewali illa huwa sona kanko nafa rewɗo tampina mo rewali sa wi lorra ko haala aramo fattakhizu jogito Allah wakilan gaynanowo hajuji maɗin fof wi'eten deeno wasbir muñño ala ma yaquluna ko ɓe wi'ata wahjurum woɗɗitoɗaɓe hajiran woɗɗitande jamilan labande wazarni accidama wal mukazzibina e ɓen fennoɓe ulin na'amati ɓokkaɓe goɗɗum marɓe goɗɗum wa mahilhum habbitoɗaɓe qalilan seeɗa inna tabitila daynano ka amen ga an kalan yegginirgal wa jahiman e yite jahim wa ta'aman e ñamete za khussatin jomiraɗo ɗeɗɗugol sajaratu zaqqum wa azaban e lette aliman musuɗe yawma tarjufu ñande dimboyto aljibalu yawma tarjufu ñande dimboyto al ardu leydi ndi wal jibalu e pelle ɗen kaaƴe ɗen wa kanat laato aljibalu pelle ɗen kathiban wa mbullari wa poussiére mahilan seɗandi ɗatundi innano menen arsalna men nuli ilaykum e moɗon rasulan nulaɗo ɗum ko annabi Musa shahidan himo seedi alaykum e mon kama arsalna wano men nulirno ila fir'auna faade fir'aun rasulan nulaɗo fa asa fir'auna
yeddi ar-rasula nulaɗo fa akhadnahu min nangimo akhzan nanga wabilan tiɗugal fa kayfa tattaquna ko honno hulirton Allah ko honno wi'irton hiɗon huli Allah in kafarton si tawi on yeddi yawman nyalande yaj'alu waɗayde alwildana boboɓe ɓen shiban furɗuɓe as-sama'u kammugo munfatirun bihi hakke ko ganyallal tiɗi kammugun sekoto nden nyande kana latike wa'aduhu fodore Allah darlugol dargal mafulan ɗum ko golleteɗum inna hazihi na o sura tazkiratun ko wajuni faman sha'a on mo no yiɗi ittakhadha yo jogito ila rabbihi faade ka jeyɗomo sabilan lawol inna rabbaka no jeyɗomo on ya'lamu himo andi annaka noon taqumu heɗa immade jemma naafa kono adna ala e timmude ala e yonude min sulusayil layli tataɓe ɗiɗi jemma on ɗum ko lere jerati wa nisfahu ala e timminde lere jeego on ɗum ko feccere jemma wa thulusahu ala e timminde lere nayi on ɗum ko tataɓangal wa ta'ifatun e jama e fedde e ashabuɓe min allazina wondu immorde ɓen maaka ɓe wonduɗaɓe ala e timminde ko waɗi noon wallahu ko Allah tun yo qaddirul layla woni ko yiltidirta jemma on ko hoddirta jemma on wannahara e ñalarma on yani ko kanko toni anduɗo honno jemma e ñalarma on e feƴƴirde alima himo andi allantuhu suuhu on wawata moftude jemma on fo dewal ma on andata no jemma on yarata hay kamarɗe montorji ɗo heno yiltodira few ta wonde jemma on ko lere 10 ñalorma on ko lere 14 ma wonde hara no ɓuyti 30 minutes ma ila machallah kono fata baaleyko muññanike on ɗum ɗon waɗunoɓe no mari baraji ɓe waɗano ma alette fagarawu jenge ma to yassara kala ko newi min alqur'ani mordaka qur'an alima Allah no andi so tawi hiɗon tumbodiri haray hino e mon ansa yakunu pelletti ka laatoto min kun e moɗon marda nawnuɓe woɓɓe koye mum no Musa no mari rendez-vous ji kala butaneji ila machallah wa akharuna woɓɓe gono ton yadribuna ko jindoɓe fil ardi ka leydi yabtaguna heɓe ɗaɓɓa min fadlillahi ɓural Allah arsike on kaka teppe waɗa wa akharuna woɓɓe go yukatiluna heɓe tinno fi sabilillahi lawol Allah si ɗum ɗo fo tumbodiri nawnuɓe e fayɓe e mawɓe marɓe imani eɓe imani mum tiiɗa o wi fagara o jangu yani jange onon kadi son heedinama yeeso ma to yassara ko newi ko min he qur'an ɓayna haala kan lande koyon wakkilo jangon ko hawri ko yandi nulaɗo no felayno imamuɓe juutinaynoɓe ɓen pentinima aj waaqimu salata ñinne julde waatu zakata itton zakka waaqridullaha ñawlon Allah gardan hasana ñamande moƴƴere ma gollidon e Allah gollidal moƴƴal ma ñawlon yimɓe ɓen sabu Allah ñamande moƴƴere e andi noon imamujo on so tawi ko an tun woni e juulude jemma sa faala jemma o fof ko darɗe ɗiɗi waɗata amma to gaddimo kala ko ardinan ɗon li anfusikum wonande wonkiji moɗon min khayrin e golle moƴƴe julde e jande e sadakaji tajidu on tawe ɗum indallahi ka Allah huwa khayran ko ɗum ɓuri moƴƴude wa azama ɓuri mawnude ajiran joddi wastaghfirullaha tore yo Allah yaafo on inna allaha tabitino Allah ghafurun ko haforo rahimun yurmeteɗo bismillahi rahmani rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tafsiru men ko aya 16 suratul muzammil sengo ɗerol page on ko 594 yani ko Yasin Diallo ɓay waɗoɓe ka YouTube ɓen ɓe wiyare on tigi janto inde mum Muhammad Yasin Diallo o wi al amru bis sabr ɗo ko yamirgol ɗum muñal ala azal ko faare ko heferɓen tampinta on tigi wa bayan bangingol malahum ko wodani ɓe alayhi e mum yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah no yamira ɗo nula ɗon bis sabri muñal ala ma yaqulu hu ko wolata ɗum man kaddabahu ɓen fennuɓe mo min sufaha e immorde e ɗaytuɓe qawmihi yimɓe makko wa an yahjurahum yo woɗɗitoɓe hajiran woɗɗitande jamilan labande wa huwa allazi o kanko woni on la itaba ma'ahu felore ala wondude makko kanko nulaɗon ɗumma qala lahu allahu subhanahu wa ta'ala wima mutahaddidan kambangol li kuffari qawmihi yedduɓe yimɓe makko ɓen kamutawa'idan
e fodugol ɓe kadi yani lette wa huwa al-a'zam kanko wa huwa al-azim kanko woni mawnuɗo allazi on la yaqumu dartotako li ghadabi tikkere makko nde say'unga e hunde ɗum so wi wa dharni accidan wal mukaththibin uli na'amati ay da'ani selam accidan wal mukaththibina ɓen fennoɓe al mutra fiina neminaɓe ashabul amwali jawma jawle en fa innahum no kamɓe ala ta'ati ɓe hoore ɗoftare aɓɓa darmi ɗo hoddirana kadi min ghayrihim ko wona maɓɓe wa hum yutalibuna hiɓe ɗaɓɓita min alhuquqi immorde haqqeji bima laysa inda ɗum ko laataki ka ghayrihim tana maɓɓe famahilum habboɗaɓe galilan seeɗa ay ruwaydan seeɗa ana allahu subhanahu wa ta'ala wirno aya goo numatti'uhum qalilan min neminayɓe seeɗa summa nadtarruhum min naadoyaɓe ila azabin faade ledde ghalizin tiiɗude suratu luqman aya 24 wali haza ko sabu ɗum qala o wi ha huna ɗo inna ladayna hino ka amin ga an kalan yagginirgal wahiya ɗum ɗon woni al ɓubuudu yani ko lettirɗe ma wiyen ko waɗete ko lettirte goɗɗo ko waɗete ka dande ma ko waɗete ka juuɗe soggirgol mo wa kullum ibnu abbas o wi wa ikrima wa tawus ɓe ɗo fof ɓe tafsiri o jama lintetere ɗo fo hiɓe ɗuuɗi ɓe ɗo fo kamɓe kone ni ɓe wiɗo ko wiyete ɓubud ko hunde ko goɗɗo wawete lettirede jonnon si ɓe wiɗo an kalan ko yegginirgal wa hiya as-sa'ir wa jahiman ko firti wa hiya as-sa'ir ko yite wiyetenge sa'ir ma ko huɓɓunge nge wiyete fulan almuduta rimatu yani dulbowe ma huɓɓunge wa ta'ama nge nyamete za khussatin jomiraɗo ɗeɗɗugol ibnu abbas wi yansibu fil halqi ino daro kañum ka dande wala yadkhulu wala yakhruju ko ɗum wiyete ko moɗa ƴeŋawal so hewti ka dande ko ɗon ngal fettata sa maɗɗike no weli fi kono so hewti ka dande fetta e tufa dande fo ha huɓita a moɗat on tigi moɗata o tuttata wa azaban alima yawma tarjufu l ardu wal jibal ay tuzalzalu ñande dillinoyte leydi ndi wa kanat al jibalu kathiban mahilan ay tasiru laato ka kuthbanir ramuli wa jarendi seɗandi baɗama kanati ɓawandi laatike hijaratan kaƴe samma'a tigitigon jogodirɗe tirun muncitama wono masiji ɗi muncitirta kaƴe ɗen ni joni ɓe watta jarendi summa inna hana ɗum tunsafu nasfa muncite kadi e muncitagol fala yabuga heddotako min ha e muɗum shay'un hay hunde illa zaba si wona ya hatta tasira al ardu ha leydi laato ga an ɗiggundi safsafankari ko ɗiggundi la tara ayyata fiha ton iwajan ko towti ma ko jolti ma ko ɓoyli suratu taha aya 6 ayi wadiyan ha wonta onno aynde tawi saf ga an ko ndenkiɗi ko ɗum wiyeten aynde safsafan ko ɗiggi hara ko towi ala ka jolti ala ko ɗum wiyeten aynde ma dantare wala amtan ayi wala rabiyatan wona kadi ko satti wono hayre ni kama an hawla shay'a hay e hunde ala yankhafidu wala shay'un yartafi'u hay hunde ala ko joli hay hunde ala ka towti ayyata gaykum ayyata yani kaƴum ka towti fo no feppi wi rasulakum sallallahu alaihi wasallam mislu rasuli fir'aun o nulaɗo e mon ɗon waywa nulanoɗo ha e fir'auna on wa ta'lamun heɗon andi masira fir'auna sakkitode fir'auna oɗo kadi mo yeddimo ko hunde wotere ko sakkitode wotere summa qala ta'ala mukhatiban himo yewta li kuffari quraish heferɓe quraish ma heferɓe ka joɗiɗen ɗo
wal muradu sa'iran nas ko yimɓe ɓen fo na haalanede inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum ay seediɗo bi amalikum golleji mum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu min nangimo akhzan nangal wabilan sattungal qala ibnu abbas ko mujahide ɓeɗo tafsiroɓe fo wasawri akhzan wabilan ay ko shadidan ko akhzan shadidan ko ɗum firde ɗo satti fahazaru rene antum onon antukazzibu wata on fennu hazar rasul onu laaɗo fa yusibakum heɓa on ma asaba ko heɓuno fir'auna ay sa akhaza llahu tuma nde allah nanguno akhazahu llahu tuma nde allah nanguno mo akhaza azizin muqtadir nangal teddungal hoddiranongal wana allah wiruno fa akhazahu llahu nakala al akhirati wal ula allah nangirimo lette kongol sakkitingol ngol e adinongol ngol suratu nazi'at no gayjoyi wa antum onon awla bil halaki ko onon ɓuri handude e halkede waddamari e halkede antum awla bil halaki ko onon hande e warede waddimari e halkede in kadabtum son fenni rasulakum nulaɗo mon li anna rasulakum sabu nulaɗo mon ashrafu ɓuri teddude wa a'azama ɓuri mawnude min musa bun imran edi musa wa yurwana fille kadan ibnu abbas o mujahid sifa ɗon ɗo attahdid kambangol bi azabi lette yawmil qiyama wa qawluhu ta'ala fa kayfa tattaquna ko honno wi'irton yon huli allah in kafartum yawma yaj'alul wildana shiban o wi yahtamilu an yakuna ɗo no wawi ƴettede ka laatoto yawma nyalade ma'amulan golletede litattaquna fi yon hulu kama haka wana sifori ni ibnu jarir an qira'ati ibnu mas'udin fa kayfa takhafun ko honno hulirton ayyuhan nas yawman nyalande yaj'alul wildana waɗayde sukaɓe siban furɗuɓe si tawi in kafartum billahi on yeddi allah walam tusaddiqu bi on gomɗinade allah konno wiratno yon huli an wi'a ko a julɗo a wujja a fena a jatte wa yahtamilu no jangire kadi ma no rondore kadi an yakuna ka laato ma'amulan ko yarete ɗum li kafartum ɗo sima sanoga ko la kafartum li kafartum fi on yeddi fa alal awwali aranun ɗum yani kayfa yahsulu lakum ko honno heɓirton amanu assurance hoolare min yawmi hazal fasail azim nyalande nde maƴande mawde in kafartum so tawi on yeddi wala thani kayfa yahsulu lakum konno heɓirton onon taguwa kulol allah wirton eɗon holi allah in kafartum yawmal qiyama on yeddi nyalande dalga wa jahattumuhu on yeddi kadi wakilahuma ma'ana hasan ɗiɗo ɗiɗi fo hino moƴƴi firongo walakinnal awwalu awla ko aranon ɓuri hanude wallahu a'lam fa ma'ana yawma yaj'alul wildana shiban ay min siddati ahwali sabu sattugol kulhuli nden nyende wa zalazilihi e dillanɗe mum wa bala bilihi e albalawuji mum tanaji mum wa zalika ina yaqulu llahu ta'ala li adam oɗo ko nyende allah wi anoyta adama ib'ath ba'athan nar adama nelu yimɓe yiite ɓen immin yimɓe yiite ɓen fa yaqulu o wiya min kam ko jelu fa yaqulu allah wiya min kulli alfin kala wulure ƴettu 999 ilan naari ɓiɓɓe ma ɓen fo wulure fo ƴettu 999 ɓen ɗum ko yiite suti wawahi ɗum ƴetta goto pet ilal janne ko ɗum nden nyande goɗɗo furɗoyta kesi ɗum ɗo haalama e renti hayso ko 100 ɓeeɗo no ɓurma dewal no ɓurnoma wakkilare haysi wiyana ko 100 a tawetake na ɗum fi joni ko wulure ha ko ɗum ɗo furɗinta ko ɗum si allah wi assamau munfatirum bi alhasanu wa qatada ay bi sababi sabongal nyellal min siddati e sattugol maggal wa hawlihi e kulol maggal kammugo sekoto de nyande nde wonno kana wa'adu maf'ula ay kana wa'adu
wa'adu hazal yawmi fodore ngal nyalla ɗo mafuulan ko gollete ɗum ay waagi an ko yano ɗum laama haalata ella ala wa ka'inan ko laadato ɗum la mahida anhu ala yeddowo ɗum ala worowo ɗum ɗum kadi وفي هذه السورة تذكرة لأولي الألباب إن هذه تذكرة ويقول تعالى إن هذه السورة تذكرة كواجب أو سورة كواجب أي يتذكر نواجد بها أو أولو الألباب جمرا بحق الله ولهذا قال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الذي فعل دوجك تفادك جم الله ko insan no gayjene ay mimma sha Allahu ta'ala ummu Allah yidun wa hidayatu fewnugol mo kama qayyadahu fi surati al-ukhra wa Allah tindinirno ɗum kade suratol go ma to sha'una illa ya sha Allah on yidata fewde si wana Allah yida inna Allah kana aliman hakiman ɗo nasku wujubi qiyamul layli ko montede tawgol qiyamul layli no waɗɗi ɗum ɗon montama wa zikru a'dharihi addugol gantoji ɗin ko waɗi ha qiyamul layli ittana yimɓe ɓen yo wonu farilla ma yo wonu ko waɗɗi summa qala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min allazina ma'ak ay taratan hakaza wa taratan hakaza qur'ana ko ni wonde ko ni wonde ko ni wa zalika kulluhu min ghairi qasdin minkum ɗum ɗo fof na immorde fanude mum walakin ko woni laataɗe diruna on wawata alal muwadhabati e duumagol alama amarakum bihi ɗum ko yamiri on min qiyamil layl li annahu yashuqqu alaykum sattanayam Allah wi imo wondi kanko tigiri ɗum ɗo duumagol naafugol jemma leere jarati ñande o ñande ma leere jeego ma leere Allah tigi nondi ɗum ɗo ino satti wallahu yugaddiru leyla wannahar ay taratan yaatadi laani saayiji ko tawa jemma e ñalarma no fota ter wa taratan yahuzu haza min haza saayi ko o woyta ɗum ɗa watta e ɗum ɗa haza min haza o woyta ɗum ɗa watta ɗum ɗa ko ɗum woni yuliju leyla fi nahari wa yuliju nahara fi leyl alima Allah no andi allanto so himo andi tigi tigi on waawa ay alqarda alladi awjabahu ɗe golle ɗe o wi ɗo ɗe o fawi alaykum e dow mum mo andi ɗum ɗo tigi tigi on waawa ɗum ɗo jon non fabaraw ma tayassara min alquran ay min gayri tahdidin ko alda eɓɓore joni ko ha leere ɗo ko ha leere ɗo min gayri tahdidil waqtu joni waqtu on hettaka woodi tun kadi ko julɗa e jemma wa min allayli fatahajjad bihi nafilatan lak walakin qumu imme min allayli morde jemma ma tayassara kala ko newi wa ubbira wattitama taskitama anis salati julde nden bil qira'ati jangugol ɗo ɓayi faqaraw ma tayassara ko juule ko newani on wo qira'a on ɗo ko firti ko julde kama qala fi surati subhana ka suratu subhana to ay wala tajhar bi salatika wata feññin bi salatika julde mande andi bi salatika ko jangi ma on firti to ɗo kadi jangi on firti julde ton julde nde firti jangi ay bi qira'atika suratu subhana ɗum ko isra wala to khafitu biha wata suudu kadi ɗum ko isra aya 110 wa qawluhu ta'ala alima an sayakunu minkum marda Allah no andi koy son tum bondirara yo mari nawno ɓe wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ay alima mo andi an sayakunu armalato min hazil umma ede mofte dawru zawul a'dhari jomiraɓe gantoji fi tarki qiyamil layli accugol qiyamul layli on min immorde mardana on ɓe la yastati'una zalika rabi wata wa musafirina e voyageur ɓe jindoɓe fil ardi ka leydi yabtaghuna min fadlillahi fil makasidi e faggitangoji wal matajiri e julayagal wa akharina woɓɓe go mas'ulina ko ɓe maapiɓe bima huwa tawete ɗum al ahammu ko ɓuri himmude fi haqqin e haqqiji maɓɓe min al khazwi immorde jihadi fi sabilillah wa hadhihi al aya
ما ورين بل سورة كلها أفق مكة مكية ولم يكن لا تنوكي القتال جهاد الشريعة بعد هرقون ودام شريعة فهي من أكبر دلائل ودون دون جهاد يكبر مون الدليلاج النبوة لأنه من باب الإخبار كو دامبوغال همبوتوغول بالمخيبات كو ويرني دي المستقبلة أريد وسبدون الله فقره ما تيسر منه أي قوموا بما تيسر عليكم منه Allah woli ɗo fi jihadi ta jihadi arali ta ɗum no heedi bus o joni wa aqimo salata wa atu zakat ay aqimo salatakum ñinne julde mon alwajibatu waɗɗinde aleykum no fawi on waɗɗinde aleykum e dow mon nden watu itton azzakata almafruda farlaɗon hasa yadullu liman qala on wiwɗo inna farda zakati no farilla zakka on nasala bi makka ko makka tibbe lakin maqadiru oddirango annusbi nisabon heɓu ko jelu ittete wal makhraj e yaltingol ngol kadi lamto bayyan feññinaka illa bil madina ko makka yamira fuɗɗa gollitirede feññinede madina وقد قال ابن عباس وإكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أول آية وإتي قال لفعلنا يجلو بينكم أولا من قيام الليل وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل أوي 5 صلوات في اليوم والليلة وقت جوي ندر ليرنو غايني قال هل علي غير اسكن وودي نفويلا غودو كدي أراونا دون هلا كجولو قال لا بلا إلا أن تتوى سنارا وداتم التتوى صدقة ديري تاتو نافل الأمر بالتصديق وعمل الخير يمير قول تيجي قول لمؤية no gongingol Allah e golle moƴƴe Allah wi wa aqridu llaha qardan hasana yani min sadaqati no jeeya sadakaji ɗin wa inna allaha yujazi mo yoɓa ala zalika no ahsanal jaza ko ɓuri moƴƴude e joddi wa awfaruhu ko ɓuri kadi hewde mo wano wirno no man dha allazi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan kasira Baqara 155 wa qawluhu ta'ala وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا أي جميع ما تقدموا كلك بأرض من بين أيديكم يسجود فهو لكم ونندم حاصل kono hettoyta awa khairu mimma abgaytumu ko ɗum ɓuri moƴƴude ko heddinan ɗon li anfusikum wonkiji mo fi duniya sa jogiiɗo 1 million a dépensi 100 000 Allah wi on 100 000 mo dépensuɗa hino ɓuri 900 000 e mo accuɗa on ko ɗum si hafiz abu ya'ali al-mawsili o anil haris bun suwaidin qala o wi qala abdullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warisihi ko on boy mon tawete hino yiɗi e jawdi tawete ko jawdi ɗimmo makko ronowo mon o ɓuri yiɗude edi jawdi makko ne ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warisi ko on boy mon ɗo jawdi makko ndin hara mo ɓuri yiɗude jawdi ronowo mo qalbe ya rasulallah ma minna min ahadin illa maluhu ahabba ilayhi min mali warisi ala yamin sinara mo yiɗi jawdi makko ne ɓuri jawdi ronowo mo qala wi ilamu ande mata ɓuluna mijite ko haala ton qala ɓe wi ma na'lamu illa zalika ya rasulallah minen min anda sona ɗum qala wi innama malu ahadikum no jawdi goɗɗo e mum ma qaddama ko ɗum ko ardini wa malu warisi jawdi ronowo mo ma akhara ko ɗum ko acci rawahu al-bukhari summa qala ta'ala wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim ay akthiru ɗuɗɗine min zikri jantagol inde Allah wastighfari e taragol mo yafoye fi umurikum kulliha e golleji mon ɗin fof fa innahu ghafurur rahim kono ko liman istaghfara ko on toriɗo mo yafaye akhiru tafsir suratul muzammil walillahi alhamdu wal minna ko ɗo wattete giɗe wiya sattiraɓe fo yo Allah hoynan ɓe hoyraɓe fo yo Allah ɓeydan ɓe tigi tigam
اللهم من كان منا في سدة فيسر فاغفر له ويسر، ومن كان منا في أسر فزده. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول وعمل. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.